E Hublay Janmate Yepiwa Rock ki pralog ki wasnyaw suk wo up yiki khubor hau new channel ki khubor ki wakwa open snyaw chapi ne ke Janmate wa ipdung bom hakandelat ne I Janmate te tons dangi chaki khubor ne ke Janmate kali phau tarik ubna wanang kong haja arphau ki pajba wachong wasa hakadong kandailat dakrangiat ki hadin wa ipdung warab jor hajan kadukan Delhi mistan Katkam ka khubor wadayo iti ipudung da jia I heipor kamwanru wajin rujten I Janmate. Hawayaklam wa Superintendent of Police ka East Khasi Hills hajrong iti ijia, mpu uye ki namo uyo ki ye YouTube wabnya namo idaw wasakiat waneyi idaw mi iti ipudung. Tangwa katkam kidak kichin wadami, da suba wa iti ipudung yi umanna ubom IED, Naibha ite ipedung da pedung I hakmat dwar wop siat chapo Delhi mistan. Marsin yo YouTube chapang ite ijia, ki pulit dailang wa ki bomb squad dayapoy ki cha ite itaw, way da kang ya kaluti wo lai cha ite itaw, way wo thok le ya ka YouTube warabnya chocho. Katkam ki khubor wadayo, hadu katte uyo YouTube chapang ite ijia, heyeto wa nayi idaw jia I, way ki waman so nem way hadu kat won jet pra, nay wa pedung ute ubom. Tedu kini don hi ki khubor ki wakwa open snyaw chapin ne ke Janmate, yiki khubor da poch wakut E Hublay piwaro snyaw ba ham yamelinyu subscribe your new channel, kanang wa yo pten cho piyo yiki khubor watame hekten panar Hublay chibon.